August niruk Times of Mizoram ngai thatu te chibai news analysis kan thiamang tokin ronbuat saile kan tuma atop thlenga minlo ngai thak sakle turin kan soma cheu Amit Shah an NPP palaite engthunge ashil Conrad Sangma Polte National People's Party NPP palaite chuan August nili zirtopni khan Union Home Minister Amit Shah chu New Delhi ya an hua Manipur boina kalmek an soi howani 12 Manipur Legislative Assembly a hian NPP chuan MLA pasari anei mek NPP palaite hi Meghalaya Rajya Sabha MP Wanwei Roy Kharlukhi Lok Sabha MP Agatha Sangma Manipur Setigau Assembly Constituency MLA le NPP National Secretary Political Affairs Nibok Sheikh Narul Hassan le Kakching MLA Mayang Lambam Ramesh Warsing te anni NPP palaite hian Home Minister chu boina are thainana enroll turin angena Amit Shah chuan sarkarin remna tluan tling siam atum hle thu aloshil Imphal East top Khonongkhonga Manipur in pum khatna hum himdu polten sit in protest nimin August ninga khan annaya he huna hian NPP MLA Sheikh Narul Hassan hi atelve a chanchin bumi te ma thu soin Union Home Minister Anhu Chungchang hi asoya Manipur State impum khatna khoidanglam ani don lova separate administration siam ani don lo ti Amit Shah an alo tiam ni in asoi Sheikh Narul Hassan chuan Manipur MLA som rukjinga Naga Pangal le Meitei MLA som nga te hun khata kan oma assembly session lo om tura mipui du dan angin resolution kan siam thei ka bei sei chuwangin mipuiten boina siam to lo ila boruak muan om tak hnuaya thutluk na poimo tak kan siam donani atibok NPP MLA thu soi hi adikani chuan India sarkar hian separate administration hi asiam hmel lo khop mai JDO in HPC-D thu chua adem Mar People's Convention Democratic HPC-D chuan August ni khan thu chua alo siam to a Jiribam district huam chunga marte omna andel ramte HPC-D demand area ani awangin separate administration chunga rinlu ani thainan ma anlak reng thu an puangani hei hi Jiribam meitei te chuan lo sia in August nili khan boruak ain mungman viawa amaro chu Jiribam Peace Committee le marnam frai tu tengen na angin HPC-D chuan athu chua hi asut le ani August ninga nimin khan Jiribam Development Organization JDO chuan HPC-D thu chua hi adem thu apuanga JDO President Biren Singh chuan ti hian asoya Voin in Jiribam district a thil duam lo ala thleng lova hetiang kara HPC-D in Jiribam district hi maram anga separate administration hnuaya omtura ati hi Jiribam mi te runral na ani JDO chuan HPC-D hi Jiribam district chunga remna le muanna boruak ti chejonga mala lo turin thuron ape ati tin HPC-D thu chua wanga boina athlengani chuan amo an phuranga JDO chu angoi to ang antiboka HPC-D in an thu chua an su le thainana mala tu le social tu mar nam hrai tu te chunga JDO chuan lom thu asoibok Jiribam district bichianna nimin khan kan soi to a mar population sangthum vel lek omna ania demand area angzonga soirik hluai chi ani chia lo mai thai separate administration aum huna boundary commission in demarcation ramri te alati feldona Ferzol district ramri hula om Jiribam markhwate Ferzol district a rinlu dante po alom tura ngaila HPC-D hian Ferzol district hi hanhau burmai photsela tundin huna athat jok arin om lamka kangpok pi Ferzol le mundang zofate delram angin Jiribam hi boruak hansiam viaw harsa akhoi laima hi kan thunun tia law and order sia to hnuwa han in ham puarna tur mun stronghold kan nei lova tlan chiat mai lo chu kan chanin mai an chan po atluk lo pal hlawange Ferzol district huam chunga namdang omve an khwate po hi ngai tuanga yani Biren sarkarin ukil thara ruai
Supreme Court in Central le Manipur Sarkar akhak dan tekha kan ngai thlafowa India Sarkar le Manipur Sarkar ayeding thin Attorney General of India R Venkatara Mani le Solicitor General of India Tushar Mehta chuan Biren Sarkar mual phona anthup moizo ngang lova andot soithiam na in atin lo nge dot soyendu lo hrim tipo ariat lo Supreme Court chuan Biren Sarkar chu achwa chle a hetiang boruak kara hian Manipur Sarkar hian dot soithiam amamo taleni in alang Manipur Sarkar kan tideu duat thina in cabinet meeting po annei theito lova Biren Sarkar timaila Biren Sarkar chuan Supreme Court le High Court ta din saktu tur Ukil thar arwai ta hlol mai Advocate ke Ragavachar Yulu chu Manipur boina kalmek ko thubuai zonga Biren Sarkar tan ading to donani Central Sarkar hian Advocate General le Solicitor General tehi akhongaya Manipur tan adin tir aphalto lotepo anive theithau mai tin tuna advocate thar ke Rangavachar Yulu hi dot soyathiam kan timia lawania Biren Sarkar du zongani MT ero ko thutluk na kan hu chhoje langchu kumsang ni som pasari April ni som pariat khan Manipur Advocate General tura ruat aloni to a ma se anha azom lawani Advocate ke Rangavachar Yulu hi Supreme Court le Delhi High Court ate allowing fo to a CBI point allow ruai to thin Biren Sarkar in ako nahi apomem ti riat alani ri lo Modi Sarkar in Home Secretary achwa tirdu lo Times of Mizoram News Analysis clear thin tu tachuan Uniform Civil Code UCC siamek tu 22nd Law Commission of India Tam po say ani dante Opposition MLA le BJP dodal tu mimal le polte recrap thin tu Enforcement Director Tam po say ani dante kan riat to kabaisay tuntuma chuan tuna Union Home Secretary Ajay Bala Trumpo say ani dan le thuruk om theite kan clear ho donani Law Commission le Enforcement Director Tam an extend dan tekha dan dinglai apaljut veka Home Secretary Ajay Kumar Bala po hi kumsang ni somni November thla a pension to turania atumli nan August nili khan Modi Sarkar chuan atam hi a extend le ta ani Tihian kumsang ni somnia pension to turkha kumsang ni somni pali August ni somni pania a pension to donani chupo BJP ala sarkar zel chuan asoi thailo India hian Home Secretary ni thai IAS chortlak anei to lo ani mai thai Ajay Kumar Bala hi 1984 batch IAS officer Assam Meghalaya Kedar ani August ni somni pani sang ni som pakwa khan Home Secretary tura ruat ani a akum le sang ni somnia pension mai tur ani Union Home Secretary Tam hi kumni ani a po sei thai ani rualin kumli lai po sei ani hi au chuak le a tin Ajay Bala hi kum khat lek thutur ani lain kumnga athudon tareng maya India Sarkar hnuaya Home Secretary ni Reiber tu ani mek kumsang khat zakwa som sari pakhat khan Lalan Prasad Singh chu kumruk ai rei alo thu ve to a Ajay Kumar Bala hian akhum thayangem BJP ala sarkar zel chuan akhum theidon ni in alang Ajay Kumar Bala hunchung hian Citizenship Amendment Act le Article 370 nuai bote kan hu a BJP du angin achathin nge a idea angin BJP sarkar achejok ti ero kan relowa inzom futak chu anni Amit Shah an Home Ministry ain kolatanga thil kalvel dan en hian Ajay Kumar Bala hi BJP sangoi zon pui ni in alanga Manipur buaina po hi Home Secretary hian mo phurna sang tak anaya atram po sei ani dan en hian BJP thiltum ti lo tin lo engemo alaom ti achiang viau Home Secretary tharin mo phurna ron lata se Amit Shah du dan ang takin akal lo mai thaya chuwanga Ajay Kumar Bala hi anla chel khotlai ni in angai theibok Assam Rifles du lona lantir don August ni sari naktuk thotan ni hian Maira Paibis te chuan Assam Rifles du lona lantir antum Nimin Khan molam Imphal West press conference annaya Sarmila Nosekpam chuan civilian te chunga Assam Rifles te chet dan andu lozia lantir nan Maira Paibis te chuan anom na hun thewa protest na yan tumti asoi
mai ra pai bis te chuan Assam Rifles te chu an pu chhle a chemical weapons mangin civilian te an bei ti in an puwa sual na nei lo civilian te chunga chemical weapons manglovin kuki helpol te laka mangjok se hetiang thil an tile ani chuan state central le defense ministry in mo phurna langam ro se Assam Rifles te che du dan hi meiteiten an dodal zeldon sarmila chuan atibok torbung bangla Bisnupur boina khan Assam Rifles te chuan mi pui thunun tumain soin chemical weapons an kapa maichia som nga lai hospitala admit anni then khat phei chu thok harsat na an la nei ti in meira pai bi swai tu ten an soi boina siam tumin kot thlera an wak chuak do do a central force ten khau takin thunun lo sela chuan an thinwal donani kha si te in women empowerment an hlo tlingpui le lutuk hi chu meite te zinga hian Ministry of Child and Men Development din alangai mai thei ani meira pai bi sten Central Security Force te du lovin dodal rengma se Union Home Ministry chuan Central Force Company somdang ada bela August ninga nimin khan Manipur an thlengto official notice alan danin Central Reserve Police Force CRPF Company panga Border Security Force BSF Company pathum Indo-Tibetan Border Police ITBP Company pakhat le Sasta Simabal SSB Company pakhat anni nimin tlai khan Manipur an lut to Manipur Police le IRB te hian mi pui chu soilo an silai te po an veng hne lova Central Force te tel lova khosa thei anni loti pu amit sa po hian amu mai bik lo to pang August ni thum khan Bisnupura silai tha ringot po za thum chuang mi pui kuta an pe a August ninga nimin po khan Imphal Manipur Police Commando ral thuam chu mi puin lak an tumle boka ma se niminami chu a hlo tlinglo Imphal West District Singjamai Police Station huam chunga nimin khan police le VDF duty te silai chu sak an ni bok Hyundai i10 car sen ni om taka tangin mi palian lo chuka police le VDP duty te cho chunan ei lai rem changa la in silai an chu saka police te chuan zuin lir thei ke an ka chiat saka mi pakhat an mana midang pathum te hi silai pathum nen an tlan bawani Manipur Police le Rapid Action Force ten silai te mulet tumin operation nei antuma meira pai bisten phallovin security force te antibuaya manbel an nei talo hetiang khop hian meira pai bisten Central Security Force te ti buayan tuma Manipur atanga lachuak tura Union Home Ministry an ngiat hichu azia lo takzet India sipei te hian formation le structure chi rang an naya unit platoon company battalion brigade division le command te ani India ram pumpui hi operational command paruka then ni in training command pakhat aumbok command pakhat hi lieutenant general rank commanding officer in Kola heng command paruk pasari te hian New Delhi headquarters sa report an petrin command hnuaya hian division rang aomle a division pakhat hnuaya hian raldau thei sipei single sanga vel an oma Major General rank General Officer Commanding GOC in aho train brigade hi brigadier in aho ve thunga brigade khata hian sipei raldo thei sang thum vel an om battalion a hian raldo thei sipei zakwa vel an oma colonel in kol train company hi major emo captain emo in a ruaya company khata hian sipei za som ni vel an om platoon khata hian sipei som thum pani vel an oma JCO lieutenant le captain ten an ruai thin unit emo section hi ateber ni in sipei soman oma havildar le sergeant an ruai thin August ninga nimina Central Force thlengthar te hi company somani chuan sipei sangkhat ayat lemlo an ni a Manipur State Force singkhat ain athan omjok hrim